I pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Danas opet imamo jednu edukativnu temu na kanalu i tijekom ovog videa u nastavku objasnit ću vam kakvih 5 automobila nikada ne trebate kupiti u Njemačkoj. Dobro je poznato da su Njemci onako dosta strašljivi kada su u pitanju automobili koji su dosta toga prešli kroz svoju nekakvu karijeru, koji su nabili dosta kilometara i onda kada dođete do te nekakve magične brojke od 200.000, naravno da ukoliko vi kupite takav automobil, radite dalje kilometražu koja se penje, možete računati kako će to otprilike izgledati kada za neko vrijeme pokušate dalje prodati taj nekakav XY automobil. Nije samo stvar kod Njemaca, općenito ljudi se boje nekako, imaju te strahove od mogućih skupih kvarova, zato što većina ljudi zna da kod većine modernih automobila životni vijek se kreće na neki način između 150 i 200.000 km. Naravno, to ne znači da je automobil sa tom kilometražom direktno šrot, da je najgori i da osuđeni ste na propast, ali potencijalni kupac uvelike razmišlja na taj način kakva su ulaganja u pitanju, koliko novaca treba izbrojiti i onda naravno u startu već takvi automobili imaju i znatno nižu cijenu. Mnogi odlaze za eksport, ali o tome ćemo u nastavku videa, ali u svakom slučaju računajte sa tim, automobil kupite sa 200.000, koristite ga neko vrijeme, nabijete još dodatnu kilometražu i onda ga trebate preprodati dalje. Na kraju krajeva uvijek se treba zapitati da li biste vi kupili automobil koji već u startu ima 220, 40, 60 ili koliko već tisuća kilometara. Razlog se krije u tome što Njemci, a i sve veći broj stranaca, imaju određenu dozu rezerve, skepticizma prema takvim automobilima, jer bilo je jako puno slučajeva da je povijest samog auta bila dosta onako nejasna, pa je tu znalo biti manipulacija sa kilometrima, znalo je biti nekakvih oštećenja koja su vješto popravljena, tako da ne bi potencijalni kupac mogao znati o čemu se radi, pa je velika šteta prikazivana kao znatno manja i tako dalje. Broj vlasnika je često nedokaziv, da tako kažemo, i onda samim time takvi automobili su onako u očima mnogih mačak u vreći. Tako da ih dosta ljudi izbjegava i samim time trebate ih izbjegavati i vi, jer uvijek morate računati na to da ukoliko kupite takav automobil, prije ili kasnije doći će vrijeme kada ga poželite dalje prodati i onda bi mogli imati dosta problema, padat će cijena, zato što opet radi tih spomenutih razloga nećete biti u stanju dokazati kompletnu kronologiju povijesti nekakvog automobila, bez obzira o kojem se sada modelu radi. To se kupuje ukoliko je nekakav klasik u pitanju, nekakav super rijedak model, onda na neki način čovjek ni ne razmišlja o toj nekoj daljnjoj preprodaji i takvi automobili u praksi uvijek imaju određenu vrijednost. Ali što se tiče ovih normalnih, svakodnevnih automobila, nemojte da vas zavara na neki način ta pristupačna, niska, povoljna cijena koju možda možete vidjeti, jer dosta stvari se krije iza te same priče koju možete vidjeti kroz listanje oglasa. Kakvi su to automobili ovdje u Njemačkoj? Ne biste možda vjerovali, ali čak i smart repair popravke, recimo na laku ili negdje, mogu se tretirati kao posljedica nekakvog umfala i svega toga. Tako da vam recimo handler ili bilo ko neće tretirati vaš automobil kao unfallfrei. Unfallfrei po nekoj najjednostavnijoj definiciji bi bilo vozilo koje doslovno nikakve zahvate nije imalo, tipa nekakvih popravaka, lakiranja, bilo čega. Naravno, ne treba ni pričati o tome da kada auto recimo pređe iz prve u drugu ruku, iz druge u treću, da se gubi često trag tim nekakvim sitnicama i onda sama daljnja preprodaja, ukoliko recimo netko primijeti da je automobil ipak negdje malo lakiran ili nešto,
preprodaja je otežana, cijena pada i samim time se stvara dosta stres, a i po zakonu zapravo ne bi se smjelo za takve automobile govoriti da su totalno unfallfrei i kao takve oglašavati, pošto unfallfrei i unfall nije jedino ono kada auto sudjeluje u nekakvoj prometnoj nezgodi, znači kada bude baš ono spresan. Može biti i ono kada recimo u svom dvorištu ogrebete jednostavno nekakav cvijet, nekakvo drvo, nekakav stup, bilo šta, i onda više radi estetskih razloga i da bi se spriječilo daljnje hrđanje, ovo ono, nekako morate to zaštititi, lakirati, popraviti jednostavno. Čak i takve stvari se po određenim kriterijima stavljaju pod unfall, tako da unfallfrei auto bi definitivno trebalo kupiti, a sve ono što je lila, ovako, onako bi trebalo izbjegavati. Automobili koji su promijenili 4 ili više vlasnika. To jest oni automobili, kada ja popularno kažem, iz 16. turske ruke. Takve automobile naravno definitivno obavezno treba izbjegavati u širokom luku, i to iz jednog jednostavnog razloga, pošto što više vlasnika, naravno različiti stilovi vožnje, različiti stilovi, načini održavanja automobila, sve nešto na hrpi, XY mogućnosti za određenim manipulacijama, što se kasnije mukotrpno i teško dokazuje, tako da već u startu radi te nekakve sumnjive povijesti trebate izbjegavati takve automobile. Naravno, postoji mogućnost opet da se radi o nekakvim klasicima, o nekakvim super rijetkim automobilima koji doista ne igraju nekakvu ulogu, znači da li sada ima 4 vlasnika ili 5 ili 6, ako je stvarno sve dokumentirano, ono i to. Ali to su rijetke situacije. Najčešće ćete doći u situaciju da vam prodaje nekakva bruder ili nekakva takva osoba, jel? I onda vidiš nešto neštima, ovo ono, a to ti je 20 eura eBay, to ti je 30 eura ne znam Amazon, to se lako riješi, oj ovo sam htio ali nisam stigo, i te neke takve priče. Pa da, to je vozio moj rođak, ovo je vozio moj super prijatelj pa sam uzeo od njega. I onda to je ona kao ona priča što je iskusio onaj moj kolega sa onim Renault Meganom. To je na tu foru. Znači auto ima već 4, 5, 6 ruku, Bog zna koliko vlasnika je promijenio, niko ne zna šta je više ulagano, ta servisna možda papirnata neka ili nešto, pitanje da li je uopće točna i istinita, da li se možete pouzdati u nju, i onda naravno takav auto u nekoj daljnjoj preprodaji je, Bože sačuvaj, doslovno muka kakvu nitko ne želi imati. Znači, otkad su proizvođači uglavnom se prešaltali na automatike i ručne lagano počeli gurati u povijest autoindustrije, ljudi su to prihvatili radi brojnih prednosti. Ne kažem da ručni mijenjač ne valja, ali zna se da kod nekakvih super sportskih automobila i svega toga to dolazi do jednog drugog izražaja, ali ne kod ovih mass production automobila. I samim time ovdje ljudi dosta nerado kupuju automobile sa ručnim mjenjačem, čak i kada se radi o novim automobilima, a kamoli o nekakvim mass production polovnjacima, maltene krševima. Tako da s tim u vezi treba uzeti za ozbiljno da ako sada kupujete automobil sa ručnim mjenjačem, računajte da kroz nekoliko godina prodaja će biti još teža, jer ovdje u Njemačkoj i mnoge autoškole već godinama nude opciju polaganja na automatiku i kao takvi vi ne smijete voziti auto sa ručnim mjenjačem. Tako da imajte i to u vidu da jednog dana ako se odlučite prodavati manuelca možete imati određenih problema, pogotovo kada se radi o nekakvom malo možda zanimljivijem modelu, a koji ipak nema te neke izražene sportske karakteristike. Na kraju krajeva vidite i sami da sve više proizvođača totalno izbacuje čak i kod malih automobila ručni mjenjač iz ponude. I eto ljudi,
Nadam se da vam je ovaj, da ga nazovemo tutorial, bio od nekakve pomoći ili da vam može biti od pomoći kada se u nekakvoj budućnosti budete odlučivali za kupnju polovnjaka. Pogotovo kada pričamo o Njemačkoj, ali možete vi to sve dobro primijeniti i na našim prostorima, možda čak još i bolje na kraju krajeva, osim eto ovoga sa automatikom, ali sve druge stvari lako se primjenjuju i na našim prostorima. Nemojte kupovati automobil koji ima nekakvu šarenu povijest ili totalno nepoznatu. Nemojte se dovesti u situaciju da idete ušparat 1 euro samo da bi kao vi sada nekoga nadmudrili, a znamo da se u pravilu kada sve crkne i kada vam taj zadnji euro bude izbijen iz džepa, pljuje isključivo proizvođač automobila. Nikako, nitko neće priznati ja sam kupio znači krš, ja sam kupio drtinu, ja sam pogriješio, proizvođač nema sa tim ništa, jednostavno su me prevarili. Nitko to ne priznaje, pogotovo ne javno, zato što nam je ego prevelik i samim time sramota je priznati da je neko pametniji, možda snalažljiviji i da nas je na neki način prevario, nadmudrio u određenoj situaciji. Tako da otvorite četvore oči u svakom slučaju kada budete kupovali idući auto, a ukoliko vam se sviđa ovakav video, naravno nagradite to, like, share, subscribe. Pišite u komentarima neka vaša iskustva možda kada ste bili prevareni, nasamareni, nadmudreni i tako dalje, kada vam je možda izbijeno dosta novaca iz džepa, što baš i nije nekakva tema vrijedna hvale, ali vjerujte da može pomoći onima koji još tako šta na sreću nisu iskusili, jer ljudi trebaju učiti i iz tuđih iskustava. A mi se naravno vidimo u nekom idućem videu sa nekom drugom temom, kao i uvijek. Pozdrav! It's caught in the crossfire.